Mawphanniew Cultural Sport and Social Welfare Association, Kalaping Kutnoya, KHASI Sordar Plasoff Football Tournament, Hajar Arpuzanha, Kahadpra Tarik October Hajar Arpuzan. Kibalaya Kunha, third place Kilong, MAWKARAH Sport Club, Pirshaya Karunkinsai NONGKHLAW Sport Club. MAWKARAH Kalapin Liemia Karunkinsaiha, Tiebreaker. KHASI RIKHEN FC Kalapin Liemnoya, Kaiya Tilis Mawphanniew Tiebreaker. Hakane Kasmila Sakiruya Kajingjon Ringkatjong Katain. Uba METBAH LYNGDOH, Minister Jong Kasorkar Jilla, Sordar Dorbar Shnong, Ibaba Arsharani, Kiwe Kiririu Rangba, Badki Paitba Nongkirshan. Kemenangkong slogan ai kublai gerbang yaki nong kita nong yalam jongka association kibala shim ya kane kebenta ya kaban penyat baik penyat renti bat kajing baik kajing lai baik lai renti kejongki katno kalau pelong kajing itenat kebakrau hati rukom penyat tek ngioi yakawei kajing sisa ba langba kajing kajing teli kejongki kilala ban pentelon bat penyat bet ya kani ka tournament kat hadu kani kapor kabamta ngai kublai ya kitim baro kibalai simta hapo jong kani ka tournament oi Philippine yala ki jong ki sap ki baper nalaki jong ki snong tek nyemla ban klem da ai kajing kublai karpang yaki nama kajing le kajong ki ya kaba kilari yala kajong kaburom ka ako langba kineki jingle ka ya kaba pinyat nang sikamat ngai kublai ibadah bolong we ni ginoilam giba kamat President Secretary Jongkane ka Mawphanniew Cultural Sports and Social Welfare Association. Kakarteng ro kabalas muto. Kaya kejumut Jongkane ka association. Ngai kublai ki ba pielum ni lang kumni rekat bat ki dongkit kam jongkit senong jongka association jongki. Ki ba ngai skem da ka jingber rekat jong katut kena kejok kapor pemerintah. Ngadan kajing sokya bang ayo ya kena ke memorandum ke jopi. Bagus.